Merhaba arkadaşlar, sayfamıza hoş geldiniz. Allah'ın izniyle biz 3. dersimize başlıyoruz. Sizden rica ediyorum, videolarımızı izleyin, abone olun, hiçbir şey kaçırmayın. Videolarımız sizin için çok faydası olur. Belki siz şimdi hiçbir şey anlamıyorsunuz Farsçadan, ama ileride inşallah ben öyle düşünüyorum, ileride belki Rusça dili Türkçe çevirmek istiyorum. Sizin için çok faydası olur. Çünkü siz de Rusya'ya gitmek istiyorsunuz. Rusça bilirsiniz. Daha iyi, daha yani kolay çalışabilirsiniz. O yüzden abone olun. Hiçbir şey kaçırmayın. Lütfen. Selamünaleyküm برادران عزیز. با کانال ما خوش آمدید. درس سوم ما انشاءالله زبان ترکی ترجمه با زبان تاجیکی شروع می شود. شما التماس میکنیم کتاباتون دفتراتون رو بگیرین، این درس ها را تکرار بکنین، نوشته بکنین. در نوشتن خیلی فایده های زیاد است. انشاءالله شما زیاد بهره میبرین انشاءالله. خب تا این وقت زبانی یعنی 2 درس زبان ترکی را ما در کانالمون گذاشتیم. انشاءالله ما خیلی فکر میکنیم که شما از اون درس ها خیلی فایده ها گرفتین و زبان ترکی را انشاءالله یاد گرفتین خیلی. خب ما شروع میکنیم با درس زبانی، یعنی با درس سیوم. ben من، sen تو، او. در زبان ترکی حرف او را دو خیل نوشته می شود. یک خیل در بین کلمه ها می آید، در بین جمله ها می آید. اینه که در اینجا نوشتیم با مثل حرف آی تاجیکی است. همه خیل siz، شما، biz، ما، onlar، آنها. siz شما باشید، biz ما، onlar آنها. sözlük، lügat، sözlük، lügat. Evet، ha. Hayır، ne. Hayır، ne. kitap، kitab. این کلمه کتاب در زبان ترکی و در زبان تاجیکی فرق بین اینها چی است؟ حرف آ و حرف ب. در ترکی کتاب میگه، در آخرش حرف پ میگه. در تاجیکی کتاب میگه. کلم، کلم، قلم، کلم، قلم. فعل ها را اگر ما آموختیم، یعنی در خودمان گرفتیم، دیگر جمله ها و کلمه های زبان ترکی را تیزتر از خود میکنیم. yapmak، کردن. görmek، دیدن. almak، گرفتن. biçmek، reza کردن. bilmek، دانستن. اینا بودن فعل ها به چند گروه تقسیم می شود. مثلا فعل زمان حاضره. خب اینا را در آینده برای شما توضیح میدیم انشاءالله. جمله. ben biraz Türkçe biliyorum. من کمتر ترکی را میدانم. خب سوال با میون میاد، یا که شما سوال میتین یا که شما را کسی دیگر سوال میتید. siz hangi dil biliyorsunuz؟ siz گفته این کلمه احترامی است. یک نفر یا احترام میکنی، یا اینکه از یک نفر زیاد باشه، 2 نفر 3 نفر، siz میگوی. شما کدام زبان را میدانید؟
Fiili zamani hazire yapmak, kardan. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Man karda istodam. Man karda istodam. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Tu karda istodai. Tu karda istodai. O yapıyor. O yapıyor. O karda istoda ast. O karda istoda ast. خب dikkat biteyim. Mesela der ince ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun gufta der bazı harfi re se u nemiyor. Yapıyorsun. Biz yapıyoruz. Mo mekunim. در هر کلمه که آخرش حرف ز اومد در کلمه دیگر هر جمله که در آخرش حرف ز اومد در کلمه دیگر آخرش ز باید باشه. Biz yapıyoruz. Mo karda istodayım. Siz yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Şumo karda istodayım. Onlar yapıyorlar. Onlar yapıyorlar. Lar sigay cem ast. Onlar yapıyorlar. Onho karda istodand. Onho karda istodand. فعل زمانی حاضره یعنی فعل زمانی حاضر در حال حاضر که می شود همیشه فعل حاضره میگن. bilmek دانستن. Ben biliyorum. Man medonam. Sen biliyorsun. Tu medoni. O biliyor. O biliyor. O medonad. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Mo medonim. Mo medonim. Siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz. Şumo medoned. Şumo medoned. Onlar biliyorlar. Yani onha medonand. Onlar biliyorlar. Onha medonand. Fiili zamani hazire şekli savali. Fiili zamani hazire به شکل سوال کردن. bilmek دانستن. Ben biliyorum. Man medonam mi? Ben biliyorum. Man medonam mi? Sen biliyorsun. Tu medoni. Sen biliyorsun. Tu medoni. Ben biliyorum. بعد از حرفی ر او میآید میم biliyorum سوال است. Sen biliyorsun میشه سوال کردن. Sen biliyorsun. O biliyor mu? یک نفری که در پیشمون است او را میگیم که او biliyor mu. بعد از حرف م او میاد biliyor mu. او میداند می. Biz biliyor muyuz? Mo medonem. Biz biliyor muyuz? Mo medonem. Hamçunin biz biliyor muyuz? در از siz biliyorsunuz farkiyatça nigah کنیم چند حرف زیاد میاد. Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? شما میدونید mi? شما میدونید mi? Onlar biliyorlar mı? Onlar biliyorlar mı? Yani onha medonan mı? Onha medonan mı? Onlar biliyorlar mı? Onha medonan mı? این بود درسی
дарси сеюми забони туркӣ бо забони тоҷикӣ. Иншааллоҳ шумо бародарони азиз фикрҳотонро бигин, яъне ҳар камбудие ки дар дарсҳои мо дида шид, аз шумо илтимос мекунем дар комментариҳо нависта бикунед. иншааллоҳ мо кӯшиш мекунем ки ислоҳ бикунем ва дар беҳтарини сурат барои шумо иншааллоҳ дарсҳоро ҳозир бикунем, барои шумо равон бикунем. ва ба ҷуз ин дарсҳо чхеле ки мебинед дар канали мо, яъне видеоҳои дигарам ҳастак, хеле барои шумо фикр мекунем ки яъне тамошо бикунем, хуб мешавад, фоида мебарен, маъқултон мешавад. Дорогие братья, дорогие друзья, дорогие подписчики, сейчас в данный момент мы делаем уроки турецкого языка на таджикском. А вот на будущее я думаю, что турецкий язык для вам очень интересно будет. Турецкий язык я хочу переводить на русский язык, на русском. Потому что вы русские из России люди очень много приезжают сюда, в Турцию, на путевку или отдых, или на работу. Вот, если я думаю, что если вы знаете турецкий язык, для вас будет вообще по-другому искать работу, по-другому жить в Турцию, и по-другому будете отдохнуть. Без никаких лишних, как сказать вам, без никаких лишних, которые переводчики там. Вот поэтому подпишитесь